جه فرماندارین یکینین پاراستنا جن نوروز احمد تکلداری روشا جنان لسوری رولا یه پجیت پاراستنا جنان داخوی نوروز احمد گوت کوک یه پجیت کوشینا و نتنی وکه هزک فرمی دا ارتشی دا جهد گره آرمانجا شورشک جواکیه هروها دازانین که انتگراسیون ببیان نبه آرمانجا یه پجی او خو بگینه تواهی جنین سوریه و بریخستن کرنی آوابگه ji fermandara Ekîniyên parastina jin Newroz Ehmed duwarê xwe parastin û birêxistbûna jinan herwekî rola yekpejî di parastinê de nirxandin kirin. Newroz Ehmed di serî de diyar kir ku li herêmê wan têkoşîna jinan heta asekê pêşketiye lê têrê nake. Newroz Ehmed balkişand serketina rejîma behsê û bihatina desthilata nû li şûna rejîmê. Bi gotina wê bihatina hikûmeta veguhêz re tundî li hemberî jinan zêdetir bû. حکومتێکی نها دەمکیش کوشتنەی هاتیاوا کردن شخەوەکۆ پرسکرێکیان جیواکی حەل بکە ئەمە مەوێ دیت نها زێتر بەلکی لە ئەوێ دەرکەت پێشتە بویێرن کۆل بەراوە ئاوەی کۆ دەرکەتن پێشتە دیسانەی کۆل سوێدا دل باشووری سووریەدا دەرکەتن ئۆرتێ ئەمە نەتەنێ وان قادان ئەمیرۆ هەر ڕۆژ دەبینن هەموو هەرێمێن سووریە دل هەموو باژاران بڕاستی بویێرن ڤیرەنگی دەردکەون عقلی کنها به حکومت جکو برای دبه بچه آوای برای دبه بیا باشزان هر روز مینا که کدرت کم نورته کریاره کتی نکرن بویاری کرو دادن ج رواندنان جناج دستریجی ونداکرن ج کشتن بویاری کو درد کم نورته دی صد ناف سیاست داش خواه وای مافی جنه دادنه و هاد بیجن ده هلبجارتنا ده داوی ده مدیتن چقاسه yani jin derketin. Herwiha Newroz dest nîşan kir ku azadî wekevî tenê bi bejdariya jinan dikare çê bibin. Li vir têkoşîneke civakî pêwîst e. Hîn daha zêtir gerek em rêxistin bûyîna xwe hewldanê me heye, xebat tekoşîna me heye, da aslekî hîn daha zêtir de gerek em bikin ji ber wê yani berê ji me wiha digot yani wek yekpejî wek hêzên parastin tekoşîna me ji bo wê nanîne em di fermiyetê tenê de nav artêş de جی خواب گرژن برای هبه یعنی وقت فرمیت ایدهات قازنش کردن تماما نه براستی شورشکی جواکی هم بیشن چون که آزادی و دموکراسی اینجا به بشتر بودن جنه به آزاد بودن جنه جواکی که بویرد کاره آزاد به بویرد کار و کف به بقیسی که ما فی جنه ناس که بقیسی که بشتر بودن جنان خورد و اختیف چه به نه هر کس بیاد بجی صادی نویزه در حتی ناف جواکی ده نسبه کی جنایه اما ده تو قاده ده بجی بقر صادی نوی دگل قادان ده صادی 20 سینا ایکو هر زیده ده بجی صادی 20 بلکی در باس نکریه. Ji fermandara Ekîniyên parastina jin Newroz Ehmed ragihand ku pêwîst e jin li her derê xwe birêxistin bikin. Ji ber wê jî jin jî wek me gotiyan divê warê de em li hemberî vê hişmendiya jinan jî gerek em tekoşîn bikin ya ku wek koletî û wekî qeder ji xwe re dîtin ama hîn daha zanist ve pêwîst ji ber ku ji nezanî ve belkî destek em neko em li hember va kesê ku îro hene bi aciz yan jî bi nêzîkatiyên cudatir nêz bibin ji xwe nêzîkatekî wiha jî tune ama elbette ji bo em bikarbin vê fikrên azad bigînin her kesê û ji bo xwe jî em bê tekoşînayê hîn daha xurtir û daha azad em bikarbin jiyan bikin ba پێویستە ئەم دخوازن کو ژن لە هەموو دەری خۆ بڕێخستن بکەن و ji bo vê çi têkev ser min em ji bo vê hazirin ji bo parastina jina ji bo rêxistin bûyînê jinan ji bo hişmendiya xwe parastinê li pêş bikeve çi pêwîst be em ji bo vê na mê bikin ne tenê di pêvajiyê ku niha min dibêjin ji bo eğer entegrasyoneke çê bibe ya ji levhatinekî çê bibe bibe jî nebe jî va mijarekî ku nebe nabe yani ji bo jinan تکوشین کردن خبات کردن ارککی می سرکه ارمانجی آوا کردن هزین پارسنه جنه جبوی و سری دج بو سوریه دکو ام بیا بکارن آوا بکن اوش بوی مهمیان جی پیوسته جبوی و هری به مجی ام هین daha خورتر بکارن